Lamso Tripuri khorango khapani Tripuri takukte bukurok chini tiprasara kabangmano age CM kacham Manik Sarkar ni bukhugo bo Kaladan project rokhani khana khana tei tabuk ni CM Biplab Deb ni khugo bo Kaladan project khani chang khanao a Kaladan ni project ni kok saka hangke no related abo by related Agartala train station Akhaura tei Bangladesh via West Bengal khlai apti khlai rail krungnani kok no जों खोनावो फेबा आ कालादान प्रोजेक्ट तामो आ कग्ननो जों तिनि गाहाम खलायनो सायमालायानो तखा कसम रखे तो हुनो डेभलपमेन्ट रखनै आव डेभलपमेन्ट न फेबा सिनि तिप्रासारनि बागैले जेसे खेबा न ट्रेन करिफ्रबो आयां बर्डार तै खलायै 5000 टाका 2000 टाका 3000 रां रवै मुसलमान नोंथों हिन्दु बांगाली नोंथों त्रिपुरा फाइसों तो बुक तो बुगि खेनो मातंगो फेबा ट्रेन आर चालु अंगै सिनि बाङै तैबो हामियानो हनैमानो फेबा फाइरि आ कालादान प्रोजेक्ट नि कग्न तै जों सायमालायानो सिनि बुसकांगो जों नुगैनो तंगो मैप कायसा बांलादेश नि मैप बो नुगजागै तंगो नॉर्थ ईस्ट नि मैप बो नुगजागै तंगो ते म्यांमार नि मैप बो नुगजागै तंगो मेनली तबु कालादान प्रोजेक्ट तामो हनखा हंके इंडिया उ नॉर्थ ईस्ट अबनो चाइना नि यागनि रक खाख्लायनानि बागैसे उ कालादान प्रोजेक्ट नि जों कखुक साबायनो जों हनै मानो बाहाय खलायै फायदि अबनो जों सायमालायानो कक हंके नॉर्थ ईस्ट न रखा खलायानि बागै आयां म्यांमार नि बागै फानो मानो चाइना नि बागै फानो हायपान मेनली कक साना थाका हंके चाइना नि न फायो तामनि बागै चाइना बायसिनि इंडिया कि साकथा थायाबा हंके तब उ कालादान प्रोजेक्ट तामो हंके इंडिया बाय नॉर्थ ईस्ट न करना बागै उ लामा सिमेन्ट न कायसा तंगो चिकन लेग पीस नै हनो अब सिलीगुड़ी नि एरिया अब बेबागै अब तोरमानि 22 किलोमीटर आयां साकावो आयां फाइकाबो नेपाल आयां खेबो बांलादेश आ कसारतै अब सिमेन्ट कायसा लामा तंगो नॉर्थ ईस्ट बाय इंडिया करंगनानि बागै बेबागै तो बुसुक्तर 22 किलोमीटर इंखे ताबुक नॉर्थ ईस्ट न रक खलायनायनि बागै हिंखे भारत हाकटर आ लामानो सिमेन्ट आसावै लाभ करै जों जतनो सायमानो तामनि बागै हिंखे जों सायमानो ठीक उ जागावो उ तब कसाक फुटा टंगमानि जागावो भूटान चाइना ते इंडिया नि आर्मी रक आ जागाव चबा नांलायमानि भूटान अंगै चाइना बाय चबा नांलायमानि कक हंखे उ जागाव फायका हंखे चाइना रकबो अबनो मकल रैमानो मेनली इंखे ते कैसा इंडिया नि किरि मुंग रक हंखे तामो नेपाल बरक चाइना बायखे करंगै ओरो जागाव चाइना नि आर्मी रक तो मुन आसोगै रिखांखे अबनो रखा खलायनानि बागै बेलाय न कस्ट दंना इंडियन आर्मी रकनि बागै भारत हाकतरनि बागै 22 किलोमीटर बेबागै आधा घंटा फान नांगलाक चाइना नि आर्मी रक फाइ अबनो सासोय आ तारनो सासोय रेरनानि बागै करंनानि बागै अबनि बागै न भारत हाकतर नॉर्थ ईस्ट बाय करंनानि बागै ताम खलायखा कालादान प्रोजेक्ट स्टार्ट खलायमानि फाइया कालादान प्रोजेक्ट बबते के स्टार्ट खलायजाखा बाहायखे आबोनि बुमुं फारजाखाबोन जों सायमालायानो जों सायमानो रेलवे कायसा आगरतलानि सिमेन्ट खलाय बांलादेश दै खलाय कलकाता थाङै तंगो हनै ते कायसाबो आहायनो उ जागावो कलकाता बंदरगाह नि सिमेन्ट खलायै आयां म्यांमारनि सिटवे बंदरगाहबो और जागावो सनाम जागै तंगो उ अबनि लामा हंखे बेबागै 540 किलोमीटर बेबागै अब चालमानि दैनि लामा दै खलायै इंडिया गभर्नमेंट जेफ्रु नॉर्थ ईस्ट न चाइना रक सेखा हंके उ लामा तंगथामनि बिसिं तै खलायै भारत हाकटर रक चबा खलायनाय उ सिटवे बंदरगाहनि सिमेन्ट खलायै पालाटवा जरा थांनाय उ जागाव कायसा तै तंगो उ तैनिबो मुंनो उ जागाव कायसा तै तंगो उ तैनिबो मुंनो कालादान हनजागो ओंखे उ तैनि सिमेन्ट खलायै अरन सिमेन्ट आहायनो कासावै आइजल थांनाय ओंखे अबति खलायै भारत हाकतरनि आर्मी रकनो चुबानाय आहायसि ते कायसा हंखे रेल लामा चाइना बाय नॉर्थ ईस्ट न तै चबा नांलायखा हंखे तो लामा रोड कायसा ट्रेन कायसा तैनि लामा कायसा खलायै चबा नांलायनायनि बागै भारत हाकतरनि अब वानसुक मुंसे कक हंखे तामनि बागै हंखे भारत हाकतर नॉर्थ ईस्ट न बेलायनो किरि जागो तामनि बागै हंखे भारत हाकतर चिनि नॉर्थ ईस्ट नि चराय रक परिना थांखांगे चाइनीज रक हनजागो ओंखे उ जागाव जों खानाखा मिजोराम रक वेलकम टू चाइना इंडिया बाबाय हनमानि रक ते चाइना अरुणाचल प्रदेश न चीनी सी हनै हनमानि रक उ कग्रनो गोबां मानो वानसुगै
India tamo opti hai khlai u kala dan ni project borok start khlai mani opti hai khlai na buskango teibo kaham khlai no rokno chung sai khna ranai phia kaisa kisisa sai khna rawano u jagawo arakan army rok tongoi tongo aborok no Myanmar ni army rok bo paiya borok ni sanmung tamo borok kaisa freedom kaisa country nayo alakan army rok tabu Tripura hastini NLFT ATTF tongmani hai khlai no tei Tripura go Rohingya rok sokpai mani Bharat ha kotor kwbangma Rohingya rok manjak mani borok bebak no u thai ni no tongoi tongo obo o video ni bisingtui bebak sukurubui sana thangka angke belai no kosto tei belai no tung lognai aboni bagui abono salia tumuno norok part 2 video nangka angke part 2 video funukdi hinai saka angke abono tuibo tei bu kaham khlai sung sukurubui sai khnaran bagui chaitongnai hinkhe tini bagui ahai no hai asunung situng jotono no chibai yafre hambai jotono no